Miércoles pichkapunchawniyuq octubre killam, iskaykaq sala audiencia tajispirachin. Gustavo Gutiérrez Tixe magistradupa umallininwan. Kay salapim, huñunakullachkankutaq Augusto Ferrero Costa, hinallataq Helder Domínguez Caro magistradukunapas. Abogadokunapa rimarininta uyariykuspankum, botanapaq sajirunku tawachunka constitucional mañakuykunata. Internet nentakama ruachiskanku audienciam hallarirun, iskay waranja iskaychunka iskayniyuq watapa, waranja pachak tawachunka iskayniyuq yupaychasqa expedientewan. Elizabeth Sandoval Chujutali, amachakuyta mañarukurqa Callao Corte Superior Justicia Wasipa, Primera Sala Penal Contrampi. Hinallataqmi Tribunal Constitucionalpa Pleno Huñunakuyninta umalirjun magistrado Francisco Morales Arabia. Audienciatam kikin Tribunalpi hispirachinku. Hinaspapas Internet nentakama. Jueves sukta punchawniyuq octubre killa. Iskun achikyay pacha. Botanallapaqñam sajiratamunku iskay chunka suktayuq amparo mañakuykunata. Chunka tawayuq habeas corpus mañakuykunatawan. Audiencia kunatam hawarachimuniku, Tribunal Constitucional TV, Digital Canal Ninta. Hinaspapas Internet likakunapi. Tribunal Constitucional.